Mami Mao Akwaba and Faumbra Ghana in SEM TVGH so wafre me adwoa searching ebusa for mesra so unsubscribe ya mesra na wa subscribe fa me a notification bell no so for more news. This NDC man, pardon more or pardon more and I say pardon more. Bro, make me tell you, hey, what cast out social media we so hey, obi through chroma papa. Fast saw her. And I fast saw her. People like you, and I'm marry my wedding. Would Jimmy, who papa we abranti we pardon more. Utikono adwenim utipase adwenim pardon more. Jajimiano, who is going to allow Mahama to go for third term in this country? Anaka se crowway ayi mama na busuafo de ana said ya tran ho ma ayi abedipele ase blaster gede you ase blaster amajodan you so agu blaster ni ma ase no o ka se Ghana akunya no eye dwamama na busuafo de o na NDC for dia uti passe o sere na utu fo so chrome has saying ye come on social media be come adwen a wo na wadwen wo form pardon more. Say, moye bebomo, bebo hefo. Rollins within Crampo Rollins. Our boma, a coon crop Panama no. And then upomra, some ways in this generation, but not repeat some nonsense in be one. Yet to come one a Jimmy for bit some, was Ramokasa Jimmy. Hey, pardon more. What Jimmy Papa? Case, say, more episode Mahama quarter term. Na Ghana for kasa yempenya mo NDC for mbeboyen na mo NDC for de mo buga for we Jimmy for pardon mo we Jimmy for me see we Jimmy for bi so we say Jimmy uti passe na o kasa na we abranti ya o ya baba wa o ye saying say we Jimmy say ni na Jimmy na we Jimmy. I'm telling you we Jimmy kwasia eya manyosem ye chichire man kanyansasem kasema di nkabom adisema di asumje ba krowe mu enye on kwase asem kwasia ujimi unya fufu di na se hey papa jajimi no papa jimi jajimi no be ma kese tintin gram awuti passe esen kanyansa ewom oba obekasa kire Ghana fo ya ba na ba no abane ka se oba ama ECG light bill abafom oba mafu abafom Obama nurses be a nurse ni be a school automatic posting pa okoye dwuma eno anye yi wasia ndi onka ho asem mama ka so dem kokon ketenkete eba abekreche dwuma mama abunu nu ene ye hu de akosi ye onka ho asem ene mo party form agu national security kom wode wo omusu ene onka ho asem aboatan dano oho kire wo a wo so kopem mo NDC fo amwa no be na social media say ujimi wati pardon more yempem kwase asem the likes of you and the Captain Smart mo jimi fo bi a kromu hamoti ase on pesa man wi no omadufu di penu mo omafunti no ombe do ombe ka do mo penu yemu bi mo kan be ka bi a kire mo because imamu amamu papa Omampanikufo bae, Chroma Yisiye. Emu bae, emu first Rollins time. Na munya muni. Oya branch abatoka 20J, 40J, 20Y na beto. Tesla. Aboatan. Kofo bae. Na ope cadet man na Rollins time na ye luxury car. Na afi abe bola ka okrowi mu. Na ye dimu atubi di kofi wayu. Kwasia. And the Jimmy for say NDC for the Ghana for. Hey, pardon me, Jimmy for what? We Jimmy for. Go and listen to your video. Video na enter me do what temono. Because Panitoto Jimmy for itself. Obi oti fie drum. Okasa I said in kabom. Ni asudioba krowi mu. Unni mama mu mfaso. What the any say baby Jimmy for I expect different results. You to abamo mutem biara nso ma fa Jimmy for. You to abamo ma afa de na dan si ye na embe bunko to dwen pa omo twa no omo fa development and fa mreye. Not the Votarians in that way.
uwa voter regional uya ufi voter regional biso hu se Ashanti ni ban ena afra Ashanti regional ko voter region so ko pe na nu aduane na so ko pe adwuma ye adenti na onko nanso votarian say ye di America akola sori a no di America ba akra okokuma se okope adwuma ye me a me so me fi region me wa akra me boa ye be pay ye nu aduane because your region no there is no hope for the youth enwuma ni ho enso ye party a ye to abamma mu kase ye NDC wadi o man we so for 29 years and still counting adenti no mbu enwuma ma yen adenti no mo mu enwuma ma yen. And now last year, John Dramani Mahama of Northern Region, Northern President Yabenya in first time. And I say Savannah, tree planting, Nyani wanting soon to a Bedrian Yawo, a friend saying, Northern Region, Emma Sikachu, a Bosia Moka Gia, Nyano Mania, or my discano, NDC. Just a omu Nordness, young omu Huyam Votarians, NDC Huyam Mobo Crapra, or Tirigi for omu Yang. Nyomuni ma se do election time no ma to asone dade krante ne ntoma semina no mo di abrese ye njento aba momo atemdidie kase pa no atemdidie kase pa no 2028 omo de ba hwe eku adwuma na ye ya emfaso bia ni so emfaso bia free mu ma ye ni atofo bayere ukomi kroma se na minuan mu esu se omo eku adwuma no omo nye atofo omu ye bayera afiwe omu anya market kura omu ho chire omu bank yento oti ase eburo rice omu ye yento na you have party a muto abamma omu kase a omu no mu wa aban party ye to abamma omu kase no omu no mu wo aban mu mfaso benti na ye to abamma omu edenti na wasi yankoso nto abamom hwe kai efa omugu akra ne kumase omu free fa Northern Region ensu yenya yeye eku adwuma yenya to atofo adenti na ye party ye to abamom ntumi ko bue factories wo omu ntumi ko bue skill training center skills development center bebi abekọ nya titiye ewo ho ma ye kai ye fo ntumi ko nya training kai ye fo nyina omu wa akra nyina ne enti omu ba nso omu ko pesca na omu akoto machine na omu sade akọ so omu ko sua tele adwuma hairdressing ene kaka because awofo no ni bia omu do omu be wura adwuma suam uti ase enti na omu di America ba akra na omu ko nya kakra na omu sade akọ so obehwa anansi dudo na nso na omu odi akoto ne chance ne ohia because there is no hope in the north. There is no hope in the north. And so nordiness mutu aba boom e de man disi enya atemdidi ma yana ana enya mfere ma yen ana yetinya ya dwene na enya adwuma se me producer ana mebisa adenti na wose ma ne sa emre na susi ye besese ya dwene na use ya dwene as nordiness votarians and people in Oti region muma yen fa ya dwene nya adwuma na yen kanche o mu se sune so omo mfere se omo be di abra yesu ya mfere se ye be punish omo in 2028 yesremo eno nti na bibisa ye since omo di o man with NDC adi o man with 16 party biara votarians nordiness and Oti region for yesu ye no to abaka se paade mom policy omo de ba man ba boy no e wonfa e de bo Ghana e man su yesu kase na wonfa nso NDC moma MPP moma ye nto aba mom no omo na etimi du policy di ba free SHS wo ho ye na enya ho faso of votarians kase pa ye na enya ho faso nordiness meboa free maternal care ye na enya ho faso school feeding program MPPs and ye na enya ho faso kase pa votarians and nordiness people in the region meboa na NDC dia wa he omo dia wa he omo afa ye jimifo omo afa ye jimi obi antwento ne so ba nya de anamono mpeso mutu say ye be ye public tribunal na ye de akekere nkrofo omo nyina bone botai nyina ne say omo be no ma kekere MPP for do makogum thinking say omo yesa MPP no begu na NDC enya hoden me say NDC wo mo bo mamna no ma bakwa akotom na abaya se mizemfo amuhu omu nei muhu omu de biara da etamo kama NDC ya ewo sesei President Mahama ne nkrofo mo handle sesei no ebe me na yesa CPP ombe ho by name obia ni ho betumi
abaya Ghana one party state obiani ho Rollins mpa 1992 oko parliament no ni opposition bia MPP fo ba kokora nko ho no wantuma anya Ghana one party state na campus John Mahama okay NDC for any to me kasiye wo Ghana obi enya bi da Kwame Nkrumah mpo enya bisa there be Kwame Nkrumah di 9 years yes NDC for rule of my Ghana dictatorship 11 years 11 years and na ye ba democratic rule and democratic governance and so 8 years ye kabuma say 19 uninterrupted years 19 years okudelo mutimi di ba Ghana man ti ba nyo man yi eti de mi hu to obi ti say President Mahama no opeso blame na Akufo Addo na just say I feel scandalized. Okay. Before some beto aso mama ye ni san komo nwie na me ne ma ba beto en komo no so mostly related to Erano a ye jili ndra. Okay. One me ho asem kapa. Me ne lawyer Maurice Sampao eni en komo kakra na ye hwa de. Council, good morning. Good morning. Me patro. You could not NCR my telephone myself for the other. Atie for na ahwefo nyina agye so. Me gidi so ho ye. Ato me ho ye pa. Okay. Abayo yi a oye NPP TikToker ne activist yi ye chin na no ye hu wo social media so ne yes we plead guilty ama ya hyese ye nkoye pregnancy test na ye ma no sentence actually any ye hu a video of a rano the body part onye obi phone recorded the ba say ya bono wo cell ho ama ye de wayare kram ye de nako hospital I think was painted so baby endra asa